Poštovani građani Brodskog polja, dragi prijatelji, članovi, simpatizeri, pristalice SNSD-a, pozdravljam vas i zahvaljujem što sam u prilici da vam se večeras obratim. Prije nego krenem sa izlaganjem dijelova programa s kojim namjeravam i za koji je dobrim dijelom već dostavljen u domaćinstva građana Broda, želim da vam skrenem pažnju na nešto što je prošlost, nešto što se ne smije i neće više dogoditi. To su prethodni izbori kada su građani prepoznali potrebu da se i tada izvrši promjena vlasti. Građani su tada dali više nego dovoljan broj glasova za kandidate koji su predstavljali promjenu vlasti. Međutim, tada smo svi skupa, ova lijeva opcija, napravili niz grešaka i sami sebe kaznili, a više od svega kaznili građane. To je iskoristila sadašnja vlast i sa vrlo malim brojem glasova i prednošću sa nekoliko desetina glasova nad sljedeća dva kandidata došli su na vlast ovi koji vladaju danas. Zbog toga politika ljudi koji su odgovorni i za stanja u opštinama, stanje u Republici je diktirala da ovaj put ne smijemo učiniti grešku. Zbog toga postoji koalicija SNSD Socijalistička partija i te dvije stranke su sasvim dovoljne da u narednom periodu imaju skupštinsku većinu i izglasaju povjerenje kandidatu za načelnika. Međutim, mi nismo svi skupa netolerantni, prihvatamo i druge koji su na tom putu, pa tako su nam se pridružili i oni ostali sitniji u slučaju ako bi trebalo ili jednostavno da podržavaju programe koje budemo nudili vi i ja kao načelnik i predstavnik Socijalističke partije. Dakle, nema uopšte straha da ova opcija o kojoj govorimo, kojoj pripadamo, ne dobije ove naredne izbore. Mi ovdje imamo sad situaciju da imamo postojeću vlast koja čitavu kampanju zasniva na postavkama potpuno negativnih. Oni formiraju partije, o čemu je govorio vaš predsjednik, koje uopšte ne postoje. Postoje od izbora do izbora, dobiju novac od aktuelne vlasti i pokušavaju na taj način da obezbijedi prolaz ponovo njima. Poslije izbora nema ih do narednih. I to je tako. Oni prethodni izbori, ovi sada i bit će vjerovatno i naredni u njihovim mislima, ali zato smo mi tu da to spriječimo i da nikada više oni ne odlučuju o sudbini građana. Najodgovorniji da tako ne bude ste vi, pristalice SNSD-a i SNSD, zbog toga što SNSD na republičkom nivou ima vlast gotovo u svim opštinama, ima republičku vladu, premijera, najodgovornije ljude, skupštine i sve druge. Prema tome, vi ne smijete dozvoliti da sadašnja vlast ostane. Varaju se oni koji misle da će proći izvlačeći one koji će izdati ideju i partiju. Oni računaju na to da imaju dobar dio glasova vas i vaših pristalica i svi drugi stranaka koji učestvuju u izborima, pa čak nasrću i na kandidate iz moje stranke, kandidate sa liste, kako bi potkupljivanjem, nuđenjem nekakvih privilegija i para uspjeli da se održe na vlasti. To bi bila tragedija za Brod i ja vjerujem da se to neće i ne smije dogoditi.